on calminama on juurama musidɗo mon Elimane Ka machallah ɗoɗo kaldatmi on 19h15 minutes ko komin yoni mina heblano yagol RTS Kaolack 97.9 gam waɗande on émission mo ganduɗa kam woni émission dental fulɓe mbaɗan tan kala aset guilay 20h ha 22h machallah cukke kam yaada e moon RTS machallah ayi pasero o boni ni voilà joni joni inchallah joni mi yaada e moon jaaren toon to RTS mbaɗen émission men o voilà cukke kam voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jii voilà mi dépari pour yagol RTS Kaolack 97.9 machallah on jii no moteur no joguimi o ñankar mo joguimi done nde kam wawi mi daña oto noon walla mi daña moto moƴƴo eyyi on jii o ñankar joguimi mi dépari mina tolni ɗo ko Lewna Niassène Lewna Niassène Lewna Mame Khalifa Niass machallah ɗo noon mina wurtani tali paɗo Diourbel ɗo e intersection e tournanmi mi huccana mairie Kaolack voilà ça continue jaa Keurreville eyyi oɗo tali kambo fayi hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass kambo fayi directement gouvernance ancien gouvernance Kaolack kambo fayi aussi mairie Kaolack junggo ma nano daña ɗon hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass mi wurtima hôpital o joni voilà e ɗo heede hôpital he on jii o yaha bâtiment mo jeton to zone kambo woni mairie Kaolack o bâtiment ɗo étage zone mo jeton ɗo ɗon woni mairie Kaolack eyi eto bâtiment mo kuccitmi ardoiseji to ɗon woni voilà ancien gouvernance en jettima RTS Kaolack 97.9 ɗo woni RTS machallah en jettima ɗo e damal RTS machallah bisimilla moon émission dental fulɓe ile gumde Allah ndeysaan ay ca digital oɗo morceau waɗanno ko toon to Thierry Sare Gati ay cino wanno programme mo ganduɗa ko programme Sare Gati naaɓe heɗen en calmina Ahmed Ka toon to Sare Gati en beltanima ɗum tigui eyyi to ɗo morceau noon en calminat en mon ami mon frère Demba Sow walla mbiyen Demba Biray toon to Sinthiou be Sadio mo tawano o programme bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ni tan yarata kala aset guila e waktuji 7 ha waktuji 9 pawɗe hojomaji 50 o RTS Kaolack 97.9 musidɗo mon Elimane Ka wota hay goto lutete yin